گەشتێکی هەفتانەیە بەنێو جیهانی هونەری بە هەموو جۆرەکانیەوە. هەموو ڕۆژانێکی دووشەممان لوقمان ئەحمەد پێشکەشتانی دەکات. گۆدارên hêja carekê xêratnawa dikin di xelekeke nû ji bernama dengûreng mêvanê min yê vê xelekê hunermend Arjen Biruske got li ser dîlan û govenda Kurdî bi salan dixebite. Li Stenbolê dixwaze got dîlan û govenda Kurdî ya kevnişop careke dinê geş bike û bi xelkê re parveke û girê dana ev govenda Kurdî ya resen bi stran û muzîka Kurdî ve. Arjen dixwaze got ne tenê hew bi karanîna van govenda li şahiyabê dixwaze got tê keve ser dika şanoya û wekî dinê jî li cîhanê bê belav kirin. Gelek spas hunermend Arjen gotibû mêvanê bernama me ez wilo dest pê bikim ev hezkirina te guhdana te bi govend û dîlan û sema Kurdî ji kû de hatî çawa çêbûyî gelo di malbatê de kesek hebû yan te bi serê xwe hema te ev rê girt û ti derbasî navê bûyî. Gelek spas dikim. Em dikarim bêjin ku ez di nava vê kulturê de mezin bûme. Lebele heta demeke dirêj haya min jê tin nebûye ku ez di nav vê kulturê de mezin bûme. Mesela gava ku ez hatim dinyayê ez li Kurdistanê bûm, li Kulukê bûm, Kuluka Semsûrê. Li wê de di wan çaxan da dawetên Kurdî di cadeyan da di ber malê da çê dikirin. Niha li salona da çê dikirin mesela. Loma her hafte li mehlê me de davet hebû, her tim ew dengan hebûn, her tim ew dengê gavan hebûn, dengê însanan hebûn, dixwendin. Lêbelê di wê devrê de qedexeyên li ser Kurdî jî hebû. Lêbelê em zarok bûn, me nizanibû gava ku em hatin heft salî xwe, em çûn mektebê, her tişt bi Tirkî bû, em ji vê kulturê dûr man. Yani helê xwandinê ve em jî kulturê xwe dûrin. Em nizanin em kîne, em çi ne. Belê. Yani tenê ez bêjim Arjen, tenê ez bêjim ew ji malbatê ji nav komelgehê yani tiştê got te dîtibû ne di malbatê de ne em bêjin bavê te diya te ya kesek ji malê got guhdan bi dîlan ya semaya Kurdî yan stranbêjiyê dikir. Erê min fehm kir. Di evê me de di malbata me de û malbata mezin da yani wekî ez nikarim bêjim eşîret lêbelê malbata mezin mesela qasî ku ez dibînim herkes dixwîne, herkes dilîze ew ne wekî stranbêjî ew ye yani dê û bavê min jî dixwandin lêbelê rû nediniştin kilam nedigotin yani stran nedigotin. Lêbelê ew hereket û dans û gotin li her kesî re heye. Di zaroktiya min de jî di derdora min de her kesî de hebû. Zimanê me Kurdî bû yani. Tiştekî normal bû jî bo me. Me nedigot ev kilam e stran. Me xwe re digot û me xwe re dilîst me gelek tişt dikir. Yani gava ku meriv tê zanîngehê merin nav li van tiştan dike. Dibêje ev kultur e, dibêje ev nizam çike. Yani ji bo me wiha bû. Lêbelê di malbat de jî, di mehlê da jî, di cîranan da jî, li hemû bajarê da jî ez li bajarê mezin bûm. Lêbelê yekcaran diçûm gundê me jî, gundê me jî bîwan e li wê derê dîsa. Yani ez ferqê gund û bajarê ji zaroktiyê xwe ve dibînim û di nav vê kulturê de jî mezin bûm û em dikarim bêjin ku di wan çaxan de televîzyon nû derketibû, televîzyon ketibû dinyayê me. Birê televizyonê me dinya didît, me didît ku li dinyayê çi dibe filan. Yani ew dewr wiha bû. Lêbelê aqlê min her tim li ser hereketê de bû yani her tim li ser dans û muzîkê de bûm. Ji zaroktiyê xwe birve. Dûra wextê lîse filan ez çûm Koma Govendê bi navê Tirkî van xebatan dikirin. Lêbelê ez her tim di tê de bûm. Ji zaroktiyê xwe birve ez di nav her tim di nav dansê de bûm. Wextê te hat Stenbolê ji bo xwendinê te xwendina yani hunera semayê yan jî dîlanê tekirî ew çawa bû ji bo te ji bo malbatê jî got kesek here meselên beşekî ji hunerê bixwîne em bêjin ne bi textûr ya bi muhendis yan karekî xwendinekê bike ji bo te çawa bû ji bo malê çawa bû? Erê ji bo malê jî ji bo min jî xwendina zanîngehê her tim yan doktorî ye yan tiştekî wiha ye filan
جبر کو جیانن کو جیه کو انت درکتن متشتک نزانه بود من نزانه بود دنیای چه به هدف من جی لزاننگه بوازی چیه دا من گفت از لسر پسیکولوژی بخینم من وها هدف گرفته بو لبله هر تن دناف دانسه دابم دورا از فیر بوم کو لزاننگه هدا کنسرواتوار هیا د کنسرواتوار دا بشن دانسه هیا بشه اوپرا هیا بشه باله هیا و بشه دانسن گالری هیا از فیر بوم کو وانتشتان هیا من درج پسیکولوژی فلان بردا و از هرم دانسه بخونم یعنی دوان سالن خدا سال من 19 سالی بوم از باورم قوالیسه قدیا direkt çum zanenge من گفت اگر problemin psikolojik dünyaya bakada insanati ve çevke çeve mara bimine dansu müzik ve mara bimine ve her tişt halatiye nizamçık وها فكريم ومن بريار دا مگو از زانگه بخفیم من جمالبات خارجی گوت تشتکی وها هيا تشتکی yani از جوات تشتنا زانم لوقت از كل که دابومجي با خبطانا ذكر از كتم سنا يعني مالبات منجي نزانبو مالباتا مجي محله مجي يا ام ما نزانبو كل تشتين وها هي الدنيا وها بيه فلان يا زارو وقتي من راست سال نودي جي كردستان جهنم بو لم ما نزانبو يعني ما نزانبو كو انت تشتين نها ام از وها تبيجم بله نه از فهمدکم یعنی لما من مالبات را گفت از دانسن گالری بخونیم تشتکی و هیا او د ناف زاننگه هنده 4-5 تنه هیا و او زده ببه یعنی پشروژ و هیا تلویزیون دا موزیکال امریکایی دبینیم فلان د نوچه هنده فلان یعنی او قصد بینیم به وی آگاهی مواه حیالانه کرد و مالباتا مجي پشتی مگرد کو چه خازی بکن من جمتنه يعني فلان مالباتا ما ده نه هنرمندی نه تشتکی ورتنه يعني بله ده هر دره ده رانا بناليزن يعني مالباتا ما ور يگرانه يعني او خراب ناكن لهر ortayla stran kalama na bejin yani ور debejin çava debejin insan engranen yani بله lebele desturdan pişti migirtin yani خدای razı ارجن جبو خندني يعني تا درباسي خندنا كونسرفتوار بو و تا بشي ديلاني فلكلوريتا جاليريتا خندن از باوردكم او تشاوا بو تشغ يعني امبيجن او خندناني تشقسه في دلتا كرتا تشتي ناسكر باش بو يعني دريكي مزن تفكر امبيجن جبرغو تشتي كردي از باوردكم تي تنن تشتي كردي يعني هر جبوت چابوت کسکی کرد بو و تچو تج دیلان سر پرورده بو سر دیلان و دانسا کردی انجی سمایا کردی لوی ده چابوش درجه عالی زانستی و عالی هشمندی دیجی يعني گوت بری خوفک بسر هنک تشتیدن اره ام دکارم بیجون کو او ده حیاتا من دا وقتن هری گرینگ بون yani یک جیانمون گوهرند او زاننگه بو yani eğer mesele Kürdi mesele ve eve hele ki berdin hele zanistiva tişteki gelek mezun bu jiberko leser dans leser müzik leser dans engelleri leser dansen dünyaya leser notasyona müzikin galeri leser notasyona müzikin orkestral yen müzikin rojavaya dünyaya همو دورن هنره لسر هنرن صحنه گلک درس هبون گلک تش هبون yani پروردهیه که گلک باش بو لولی دناف دا کردی تنه بو دی ساجی ده این دمه دا او سالان وقت المین که هین ام جی کردستان درتن دروا و ام دبینین که خط دبیجه وانا کردن yani جبر كل ولد ام herkes Kürdün ام hevdrana bejin tu Kürdi nizam çiki falan jiyan jixabe Kürdiye gava kutu diçi derva mesela havalek jimura gut tu ji kuderi mugul az samsur kuluk gut Kürdi alve dere min fam kirku am Kürdün yani aynı demet azanınge tişteki bu habu lebele hatta ku min diploma girt
از واتشتانا فیر بوم من دنگ خود در نقص تولید تشتکی نبوم من خواه پاراست من جخوا از هر تشتی ده شوپینم دنرم لدنیای چه دبه هر تم از وهابوم هر تم نوچهان دنرم دخوینم لما من خواه پاراست پر دقاتی من اوکر یعنی مگود اف سال منن کو از تشتان فیر ببم جبر کو از تشکی نزانم یعنی جبر کو تشتین کل مکتب لما فیر کرن مارشن وانا بون زمان وانا ببیت تشتک نه یعنی به هلا زانستی و تشتک ندان ما لما من خواست از هر تشتی جنو و فیر ببم زاننگه فرسنده که گلک باش بو یا حیات خودم من پیانو دید از اوضای پیانو دا در ندکتم مثلا لسر پیشش انسترومانان خبتیم لسر موزیک یعنی من فهم کرد که لسر دنیای لسر موزیک به 1000 سالان در لکودر دنیای کی هست چه لبن چه نابن خوش دنیای که گلک عجبه یعنی او دوی چقدر معرف فهمد که کلتور ما چقدر دولمنده خوش ارجم پشتی تا خوند دل استنبول ما در نکت و نگریات الوید ما و تدس بخبات نخكر هم تناف كوماده هم پروردهی و تقلك كارين وكي دنيجي كن سر صحنا سر دكين لشانو تخبات کرن چا بوشتر گوته دناف استنبول باجاره کی مزن گلکی تدناف ویناده تقارب جی خو بگره و تقارب او خندنا تکریه تتیخ خدمتا هنرا کردی یعنی او دیلان و گووندا کردی اشتر چا بو او تجربه زحمت بو آسان بو آستنگیتید هبون یک دجوار بو خبات لسر و مسئله حتی نها خباته که وها نهاتیه کرن اف دجوار بو یعنی تشتی پرتوکه که از لی بنرم تنبو کسی که از بباخفم تنبو هبون نکاربون باخ نکاربون ببیجن اف دانسا کردیه به ناو چرکال کوینلاره ve xabatê dikirin. Yani mamosteyên govendên Kurdî jî hebûn. Lêbelê navê govendên Kurdî ew nedikirin. Bi qanûnên ku federasyon diwan re dinivîse li gorî wan çê dikirin. Govendan jî xira dikirin. Yani wekî robotik, dansekê robotik derdixistin falan. Yani rewş wiha bû. Divê yekem ez li ser vê xebateke çê bikim dûra vê perwerdehiya vê bikim. Tune ku yani dansên Kurdî tune bû di meydanê da. Min xwast ez siftê li ber her tiştî dansên Kurdî derxin meydanê bi xebateke akademîk dûra fêrbûna vî işte projeyên vî ji ber ku di aynı demê da min projeyên profesyonel çê dikir. Her yani govendên Kurdî dûra dest pêkir. Yani hev xebatê akademîk dûra dest pêkir. Ji ber ku hîn ez nû fêr dibim em kîne em çine çi bûye çi nebûye falan. Loma ez li gava ku ez hatim zanîngehê ez li Stenbolê pir nesekinîm. Ez tevlî koma agirê Anatolyayê bûm. Salton Soft Dance, Anadolu Ateşi. Ev koma dansê که گلک مزنه امچون گلک جهان دنیای ما اوکر افرسنده که باش بو لما من زننگه هنه کی دریش کر و از چون تورنه از چون ولات گریم لسر صحنه پروفسیونل او خبات چاوات چه دکن گلک جاران از تنه درکتم همبری 10,000 کسان من دهول لیخست من گوونده که کردی کر گلک تشکر لیبله نه به نوه کردی بو سالتون سوفت دنس بو یعنی تشتکی پروفسیونل بو یعنی من گلک تش چکر به هل پروفسیونلی لسر صحنه لیبله نوه خانه به کردی بو من گلک خباتن اکادمیک جی چکر لزاننگه دیسا نوه خانه نوه کردی بو لیبله ام به ماماستین خاره ام داخفو بون مدگوت یا ماموستا ev ne var yani ev Kürde çimen nigarın işte maramaya bir şekilde nizam çekiyor şu ha bu yani men nigarı bu mamosta fem dikirin lebelen wana jin nigarı bu jiber ku wana ji wen jinan xababın yani fem dikim wana tu kes tevdi evet ne bu hele siyasete ve em gelek bir dikkat bun hince em bir dikkatin jiber ku karen akademikin karen hünerine yani جبو انسانیتی انتشتن خوش دکن یعنی خوش ارجن ده
دو اف خبات انت تبحثان دك يعني تشاو قريبو ام بيجن كوم كرنا اف ديلان كردي توان افلكلور توان كوم دك هناك ددنت وتسر كار دك تشاو اف برو ام بيجن بروسيساوي يعني بيفاجويا فان خباتا تشاو دبن جبوته من وها دست بکر من گفت وقت البر هر تشتی از و وان دانسانا بینم با هف و چاقه بزداننگه دا خبات مهن اوه هیا از چاوا بکردی ببیجم لیکولین ارده لیکولین جی لیکولین جی او لیکولینه که اکادمیکه تو دچی گنده کی مثلا درلمه چه بکی بوان را داخفی تو هن استراتejiyان çeviki kutu ve agahiye jüve dere dahi falan alan araştırması da bejinde Türkiye. Mıhaben ez ve Türkiye zanım. Min gelek cihen Kürdistan'da da min lekolinin erde lekolinin cih çekir. Dura min ve teknike liser İstanbul'e çekir. Liser velaten ku ez çüm min çekir. Min çölen Yemen'e da min jinen Kürdi. وقتا که از چوم از پروژه دانسی چه بکم از بوان را آخفی من لیکولین ارده چه کر مثلا تشتم پر عجبو یعنی امدکارم بیجم که او لیکولین ارده من لسر هر دره چه کر دورا من لسر خوشی چه کر سر کسی که از ناس دکم جی من چه کر لهر دره آگاهی هیا لهر دره یعنی او کلتور هین لفره هین دیجی تنه نافه خواه گوهریه یعنی هناك جي بيس بيا يعني بلا تكاس كسر نه هناك بيس جي بيا يعني لبلا بريا اكاديميك اندكارن وانا باقشكن دورا مگوت از وانا درخم میدان وانا هناك باقش بكم ام د تکنیک مدا نوتاسیون دانسه هنه وکی نوتاسیون موزیک نوتاسیون داوله هي نوتاسیون ریتم نوتاسیون گلک تشتی هي yani dünyaya akademik de her tişt heye. Meriv dikare insanetiye ke nuh bafirine. Hezeke vahaya. Kutu hüneri ki jî bini cem ve hüneri jî beki ve yek ve tişteki gelek mezinde. Min vaha kir mesela herkes dibêje li hêle me sêsit govend hene. Tu dibêjî bilîze nizane bilîze tişteki vaha jî heye. لبلا برای زاننگه ما فون فلان چکر جوله مرگه ما چند من کمک هانی کمک حوال هاتن ما لزاننگه هفته یک بوان را ما خبات اکادمیک چکر سال کی جان بون نای بیرامن وانا کی بون نای بیرامن وگاوی سوسیال مدیا جواکی تنبو فیسبوک فلان تنبو تشتک تنبو تلفن مجد تنبو yani هم خواندکار بون و هم فقیر بون yani telefon emecit ne bu bir gabi ma projenin mezin çekiren dünyaya geriyan hoş واه bu duram bu az Van Gogh'dan derkim meydane az salek yani 2 sal ser ve khabetim يعني انا تجي چند جماره يعني جماره كوفندين كردي واي سركيد نافانا دت نافيان هناك اجمر بيج ev taybetmendi bu xabat akademik derket meydane gava kume dest be analiz avana kir mesela le her dere be navên Tirkî navê Van Gogh'dan tê nivîsin yan jî bi navê stranê tê zanîn mesela dibêje Ağır Gövenk Bitlis Ağır Gövenk yani nabêje giraniya Bitlisê tu jî Bitlisyan dipirsî dibêje em dibêjin giranî tu diçî wane li wane aynı govend bi navê Segavî tê lîstin li hêle hinekî Rojavayê dibêjin Delîlo li Diyarbekirê dibêjin rîtmê wê diguherînin dibêjin Keşao yani bi teknîkî çargav pêşiyê çargav paşiyê ye Delîloye yani li her derê tê lîstin ev dibêje Segavî ev dibêje rewşeke û heye yani rewşeke terminolojik heye hîn jî li ser dixebitim ez dixwazim pirtûkeke terminolojiyê çê bikim pirtûkeke analizan vana çê bikim lê ew meseleyeke pir dirêj e ji ber ku di analîzê da mesela ew çargav pêşiyê çargav paşiyê Delîloye di analîzê da belkî bibe 200 rûpel yani
gelek bir detaya çünkü jiberku. Yani bu babeti kese ku haya wanji Kurdi tinebe jve dansı tinebe nezane be belize eğer ve Portugal bixune dikare be ve dansı bike. Yani ev xabate ki gelek mezne. Duvelo lekolne de her dere tişten waha denivise yani gelek govend yekin lebele penj nave khahane. Tişten waha hene. Mesela dibece diğer govenda amede az dibecim govenda amede lebele literatürden her dibecin Diyarbakır dik halayı waha dibecin. Be dika Semsureva, be dika Erzincaneva, be Cidaye Vaneva yeke yani aynı govende. Bele. Bele فهم كر. Eğer em waha bibêjin em dikarin bibêjin 1000 govend. Yani em dikarin derxin. Böyle eğer kuture ke waha bibînî mesela tu dibêjî şeyxanî 5-6 cureyen şeyxanî hene. Ev cureyan çawa çedibin Ligori farkın aşiretan çedibin. Yani dibe em hemû tiştan bizanibin ku em fehm bikin wan hareketan. Ji ber ku van hareketan bi 1000 salan da çebûye. Tu kes nehatiye negotiye ev govende nizam çiye virşinda viya bilîzin. Ew ji xwe çêbiye yani zaman viya afirandiye. Hoş. Xelk tenê lîstiyê hîn jî xelkê Kurd xwe re dilîze ez dibêjim ev fêrbûn tiştekî nihêye jî bo me loma ez dibêjim ew xebatê yekemek û tiştekî wiha çêdibe. Yani xelkê Kurd hîn jî dilîze ew kultur nemiriye em nemirine em hîn li virin em xelkekê tîrokîne yan em xelkekê ku wekî arkeolojiyê de hatiye meydanê û em hîn dijîne em li virin. Ew kultur hîn jî dijî dawetên me çêdibin. Müzikê xirab çê bikin jî îro dîsa jî devam dikin yani. Bele. Li vir da em dikarin du sê cuda pencere da vê mesele binirin. Mesela xelkê Kurd vê reqsê ra yani van peyvan bikaranîne gotine govend, dilan, reqs, lîstin, bazdan jî heye yani ew dewlemendiyê vê zimanê lê hele teknîkî va eger em lê binirin peyva herî giring govend derte meydana ji ber ku heta niha tu kes viya jî negotiye yan jî nenivîsiye ez dibêjim yani ez bawerim herkes jî vê tevlî vê fikrê bibe govend gotin û vendin yani govend gotin vendin di gotinê da tu strana jî dibêjî tu henekan jî dikî tu meseleyan jî dibêjî tu kilaman jî dibêjî her tiştî dike ji ber ku dibêje gotin yani vendin jî ev peyv ji ber çavê me wenda bûye mesela hîn nû em dibînin wekî tiştekî arkeolojik em dibînin vend yani ji bo peyva dansê vend peyveke mükemmel e müthiş e yani vend lebele metin gotiye govend xora gava ku îro tu dibêjî govend çavê insanan da tiştên mir saçma tiştên mir kovêrî ev te yani wekî dîn hereketê dînan ya ev tiştekî wiha nine yani ji ber ku fehm bikin divê vê tiştên akademîk fêr bibin yani ancak wê çaxê vê fehm bikin govend kok ev yani ji ber ku te de gotin jî heye müzik jî tevlî vê çêdibe govend yani her rê dertê govendê dilan listin yani raks bazdan haydi em bazdan em vana gotin yani lebele min xwast ez min ew govend hilbijart yani min got ew xelkê Kurd vere gotiye govend bele arjan mitxwast corê dilana corên ego hatin yani pranî mesela te her kuî de tibîne Kurd li Stenbolê bin jî li Wanê bin jî li kuî de bin li Mêrdînê bin jî ew dîlana zanin bikin kîjan dîlan çend dîlan hene em bêjin galerî ne taybetî bi ciyekî ve ego di nav Kurda de hatî naskirin her tiştekî wilo heye ere divê xebatê da min tiştekî wiha derxist min mesela li vê derê vîra dibêjin delîlo li vê derê dibêjin segavî li vê derê li bajarekî din segavî govendekê din e li vê derê jî dibêjin cîda li vê derê jî dibêjin tiştên wiha hene min evek derxist mesela ji hêsan dest pê bikin em li ser çend govendan jî biaxivin mesela giranî
معناك جران ليستن جران يعني ام دكارم ببيجن كون نافي في غوفنده جرانيه جراني بلكي لجوله مرگه به الو دینو دست پیدکه و گران الو دینو بلیزن گران دست پیدکن اوه ببه گرانی اگر ستران شحمرانه بخونه او گووند ببه گووند شحمرانه جبه که گاوین خواه عیننه يعني حركات عيني بس نافتي قهرتن اره یک من هل بجارتي یک گرانیه گرانی يعني بهلا تكنيكي بعز دفكرم اوتوبيجم جراني لبله هن جرانيين كو بيش كاتنا وجلك دران دوان سالان دا تليستن برا ميديا جواكي فلان يعني هري هسان او كو اندبيجن دليلو چارگاف پیشیه چارگاف پاشیه از بهلا تكنيكي بعز جبرا دبيجم چارگه جبر كو چارگاوانته چارگاف گاوا کتوویا گران بلیزی وی چارگاوی دلیلوی گران لدیار بکره ایرو دبیجن دلیلوی گرانی دلیلی دلیلو گاوا کو ریتم و دگوهرینه وکی تات رات تات ریتم که وها شبکه ایجاد دبیجن کشو او گووندا کشویه لبله به هلا تکنیکی و دنیری چارگاف پیشیه چارگاف پاشیه اینیه لبله کاراکتر هنه کی دگوهره لوما امدکارم ببیجن تمام گوونده که کشه او هیا کشو کشه او دلیزیه جی دهولجی را گوتیه که گران لیخه دهولجی جی لگوری نگوه لیدخه یعنی دهولجی دهولوان لگوری نگان ریتم نو دا آفرینه او دولمندی جو ها چه ده و کسی که دلیزه جی گووند نو د پرفورمانس خود دا آفرینه اگر خلق وان حرکتان حذف بکن خلق وان حرکتان تکرار بکن دوباره بکن و پوپیلر ببه و زمان را بمینه گلک گووند جو ها چه بینه خوش گووند کشو و ها چه بویه گووند شیخانی و ها چه بویه گووندا بابلکان و ها چه بویه مثلا وانا درکتن پیشیه امدکارم بیجن کو اگر ام بیجن گووندن کردستانه امدکارم بیجن کو بابلکان یک جوانه بابلکان خا اثبات کریه یعنی کتیه نواگل اگر ایرو تو بیجی بابلکان اگر و گووندن نزانه بنجی و فکر زانه ابی بیجن اره بابلکان هیا ابی بیجن شیخانی هیا مثلا بله از هر در دنیای و لهر در هر جهن کردستان دا هر کسی را فرسند من چه بو و از لسر وان خابتیم لبله که ماسیه که منی گلک مزنه کو از الفبای سورانی ندانم و سورانی نکارم و لیکولی نبکم و گردانا که من وها جی چه نبو مخابن جبر کو از دبیجم کس لسر و خباته که وها نکریه تشته که وها تنه یعنی من زاننگه هن باشور جی من سرور لیکولین کرد بشا دانسه تنه مثلا تشته که وها تنه پلانی تا پروژه تا چنه یعنی تنها تا افتشتانا کشت کم کرن تتخوازب که کوی ده چه پروژه تا هیه تشتك هي دستي تدا قلت بك توان خباتين خوايك تكرنا تيخ جيكي ده يعني بالجيكي آوا بك بيشكيش بك بخلكير بار بك خباتين من هرتم بكسن ولاتين دنرا چبو يعني بكردان را بپرتش نكر چند ما پروژه کر لباله پراني در ورابو لوما از جي دخوازم ویانه گیدن مزن بکم لفدره لچند جهن دنیای هن جهان بکم جهن cultural center جبوکو وان خباتان بردوام بکن لبله یکم از دخوازم خواه و خباتن خواه بپارزم جبرکو لفدره هنه کی دجواره و ریسکن تحلیکه هنه لفدره کلتورا کردی دانسین کردی لسر دنیای وکی تشتکی نهو پیشکشی وان بکم ببیجم سلاف ام کردن ام جی کلتورا مaya
بنرن و دیروکا وجی گردای و کلتوره یعنی از به و ریه از دخوازم پیشکشی بکم دەستێتە ساغبێ داویێدێ سەرکەفتنیشتەر دخوازم هونەرمەند ئارژەن بروس گەلێک سپاس ji بۆ بەشداری بووناتە بەرنامام gelek spas dikim. Gudarên hêja mûzîka vê bernamê ya hunermend Nîzametdîn Arêçe. Hetanî bernama dinê û hunermendekî din her şad û bextewar bin li gel silav û rêzê min ez Luqman Ehmed im.